Kaham joto sini press media friends sokno live like hambai marwo especially tinini o je urgent sung on behalf of youth Tipra federations ni inginai je sara Tripura ni sini luku rokno warriors rokno tai jobani joto sengkrak rokno message nani thangtini norok ni jariya sung rohorna bagi norok faimanjak faimbage hambai maro taibo sini bisingo tinini o press briefing o YTF totha youth Tipra federation ni central president borom gonang sini sar Suraj Deborma sini bisingo tongo YTF ni south district ni president sini borom gonang Mahicharan Tripura sini bisingo tongo YTF ni Gomati district ni president borom gonang Sujoy Uchoy sini bisingo tongo YTF ni Sipahijola district ni president borom gonang Bablu Deborma tai entire sini south district tai Gomati district ni joto block president rokbo tini ni o sini urgent press briefing aba meeting o tong tini sung YTF ni bisingtei kaisa important meeting ringjakha Agartala ni Chandra Moholo o meeting ni bisingtei je thanai 25 tarik Mewo Bwkhak ni concern no je aroni district magistrate totha sini torit kanti chakma je Gomati district ni magistrate bo Bwkhak no list border khlaikya important relia abono romoi nai no tini sung je YTF roga dino saklaimani nong ni bisingtei sung 96 hour অর্থাৎ 4 দিন ni bisingo sung সময় রেখা tabuk phano government of Tripura kono obonoti serious nahar jagya khu step so a step rok ni no sung kaisa borok no strong reply rana ni bagai response rana ni bagai YTF ni movement ni bagai sung tini asukha tai o movement ni bisingti sung norok no press note boya farjak nai sini o press meet khlaibani pore tabo ang koine sini YTF ni honorable president sini nangkok mani Bwkhak ni je movement tamo sung strategy rono kusol eba rononiti sini tamo tongnai Bwkhak ni salo abono response rani bagai bo norok no brief khai sai khana nai hambai joto media sono sungtini hain hai tesa YTF ni Bwkhak tei press conference ma khaipika tangai nor joto ni siwo थांनाय 26 तारिखो जों मानिगो कोडो बाहायनो जों प्रेस कन्फरेन्स खालामनि तामने होनबा 25 तारिखो जेसिनि गुमति डीएम तै बुबाग्रा नि बिसिंतै जेंमान नराबो जतिसो सामन आबते इलेबरेट खायना नांलिया सो आबन बाय जेसिनि कक 26 तारिखो जेसिनि कक तंमानि जे तुमुंनो गवर्नमेंट अफ त्रिपुरा अमनति कुनो सीरियस एक्शन नाया हंकाय जों गुमति डिस्ट्रिक्ट नि जतो ऑफिशियल तंमानि बेबनो शाट डाउन खायना या तालार नायने सो बसकानि 2 तारिखो YTF Tipra Motha YTF TWF jotono thangai जों Bwkhakni 2 तारिखो आरो तालारनान थांgai दं हायसि एन्ड अमो जस्ट कायसा चेंगमंग तै एबे बिइं हायसि अमो जस्ट अमो चेंगद्रपसि तमुनो गवर्नमेंट अफ त्रिपुरा जों बरनो 4 दिन नमा जगो साप्ता कायसाङै थांका अमो ताक बाहायलांबे में कोन छाया एन्ड जों सिनि जतो ऑनरेबल CM सिनि ऑनरेबल मिनिस्टर अफ स्टेट सिनि ऑनरेबल MLS ऑनरेबल MDC रो चीफ सेक्रेटरी जेका सिंहाजी बाय बर थां मालाख्या किन्तु बर जस्ट अमना साव नाय तंगो नाय तंगमिन मीन्स कयदिन नाय तंगाबो जों सायमान लिया 4 दिन समय माने सप्ताह कायसा काय तंगा किन्तु अमन बै तावसो जरा कुनो या खयसे आमन माने जों तंगै मान लिया जों नायसिंका बहुत जरत नायसिंका 4 दिन जागा सप्ताह कायसा नायसिंका आमन बगै 2 तारिखो जतो गुमतिनि जे ऑफिशियल समनि जों आरो थांगै तालानानि बगै ताबो प्रस्तुत जाखायसे एन्ड आगिबो जों साजा तमुनो अबनति तालार जगै तो हांकांकाय अबनि दायित्व अमुक YTF Tipra Motha TWF ngला अबनि दायित्व गवर्नमेंट अफ त्रिपुरा नाय हायसि एन्ड जोंमिया खनागा कय दिन से सिगां जस्ट मेन से सिगां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिकशानि सिङाव बिनि स्टेटमेन्ट बुखनागा जे बसाबो हयते खरनि बिसिंगो मिसकम्युनिकेशन क्रिं लायखाना बाट आं ताबो केबो खरकसानि मानसन माननो आं केबनो निचे खायनानै बाया बाट आं सुंनानि मुचुं हायसि अ गुमति डिस्ट्रिक्ट नि डीएम निंकलको साबतं बरना साबो फान्दै दं बरना बमहाय बिनितै सिनियर अफिसार खरो बस बनतै फान्दै दं आबो जों साइमिया किन्तु बर ताक सिथिति खाइ दं हायसे
amo sini sentiment sini boror ong ni bagai sing harding jak amo serious issue sini bagai bui baksa tini boro bo kaisa koikte comment rai tonai kaise amo da nor ni great Tipra land ong nai tong haise ang bujina nai di situation na buji di tarpore nang saiman de haise bobagra sudu Tipra Motha ni face simia bobagra ka sini Tipra sini face abon bai masini sentiment harding ka ang bai sing monok ti belanya serious tumung no government of Tipra mona serious na yang kai bas kang ni 2 tarikh simia abo sipai jala panang mano abo saura panang mano abo khoya pang mano abo noto panang mano abo unokoti pano entire district go am effect ni thana haise khoroksa DM ni ti government of Tipra bo jodi na borok omno ti serious ni khoroksa DM ni bai bor bo pressure tang tung haise and oboni dekto YTF ngala common dekto government of Tipra na haise because government of Tipra jotisto sibo tam khainai tam khaya am hai DM rongno sung nangya karon am hai BAP culture sung nuka mian se sikang bahino sung kaisa DM sini unokoti ni DM khorga tongo bo daily no salbrum brum no bo public ne bagai bo ngo tongo tam sane bo daily bin bai jora tongo ba DM ni bum kasini Dilip Kumar Chakma bawa IS DM ni bongka unokoti district ni 24/7 bo public representatives bo public servant ni sabai bo public ne jorari tongo haise nge bo khorga DM no Gomati district ni bo tang mayang ba bui kabang ma abro tini news sungo boba grale tamni bagai horni satau thangi malai nangkhaba public servant noni bagai DM and collector non bagai 24/7 borong bai jora ma tongnai je representatives oni bagai haisi and tomuno bo a jora malai maya hangkai bo kaisa bono kaisa tenure rimana kaisa bono date rimana je tinin dino malai maya ba khana soni ma malai haisi am haini malai no problem kintu am hai kono malai jagya direct na phone ti kok sabo na kok sajagya jab to sung nuka social media and bising tik bang ma text kamini aba viral man nuka nor joton nuka na haise so aba clear haise Gomati DM knowingly or not totally boba grane avoid kemen sung nuka but bini kulo sabatong kabang ma tongi mano maybe government officials government of Tipra officials tong mano maybe je kun political party ni boro tong mano amen tini mo action na jagya and tumuno ba action na jay hangkang ke boron face khaiting haite sung je sini public sini lukorona sung samani talarnai means rone abo sini guarantee karon sung bubagrani warriors ro sung agini buni youth wing haya haise sung sudu political party simia sung socially bo sung lukorona seba khainani musungo bubagrani bisingtei jotisto sini borona jeman mane sung subana musung haise je apro je Tala rejanai koitani sime Tala rejanai office se thangmai da office staff thangmai tale jana office ni agi 11 ni sime Tala rejanai Motha kaisa mian ni sekarang kaisa siam saka keni Bwkhak no nasidui re dorom nasidui monis ko khlajanai ba suppose khlajanai ba khlajanai rajani bisingte kentu siam ko ko mane bisingte bonor ta siam bai kuno siam tare kaisa kono kolli hai ka boba gram tare ko kol khajira kono siam to saka apne ko no ta boba hai no asu si boto saka khorni borom na kem nosto khaina musinga kam ko samo kem ni borom nosto khaina musinga samo DM no nosto khaina musinga but the thing is that DM ni je behavior abo sudu bubagra bai simia even public bai bo even on your representatives bai bo abo hingman bai bo am hai DM no sung o district ko nangya bonot nori hodi haisi transfer khai hodi on jaga bo plus bo DM post ni bai bo suitable ya haisi but abo Gomati ni west open phane west of same behavior na haise and kaisa DM ni kaisa rules and regulation norms tong haise IS tong ni IS mani pore nung tam khaina sin thani a norms tong nor a norm nor tlangai thang mano nor photo tlangai nor a nor press media bisinti phone mano khoroksa DM and collector bo public servant basic 24/7 bo public rono bo seba ma khani haise karon tang di DM and collector bono sorboshest kaisa district ni haise and bo khoroksa DM ngai and bubagra hai bororo se bo sangnai hang kai nang ang hai public no tam sangnai bo and even singau khanau bosu ko semia bini official staff oni paper of hingi kagos khitar horon khanau what kind of rude behavior ekdom rude behavior re choli tomani abo choliya BAP culture Tipra sanga sang naya ko sangka lower society ni bororo haise asabu ganang asabu millionaire ro kri ko ro nge tini am herono subana boy borote bo baska ago phaitini jaga bini BAP culture no mani sang am nu khaise Sabu karena tangai bos hak nanyang karena karya tong kabur saja mangka baru tuh lagi. Abo to sang nutung na bakin na ba sang abo to na mi abo intentionally khaima no bobo garan tang khaima maybe knowingly unknowingly biningulo ke borong mono dagari ton mano oite abo political background ti bon dagari ton mano
hoite bono kaisa songoton te daro tomana ami bo tinam ti khayo and abo sungwan suko amni sung sawo je amha abo sin dek to ya bo abo government of Tripura ni dek to je bora mai khainani boroni bono niyai rule sajarnani abo bong dek to amai sung government of Tripura no sung 4 din somaino ni bora mo kun saya kok salai tongo simi sawo কিন্তু जों तंगै नलिया सप्ताह कायसा सोंना सिंका 4 दिननि जागाव सप्ताह कायना सिंका आमबै 2 तारिखो सोमबार दिन कलाय 11टा समायो जों गुमटिनि जत अफिसियल्स माने शाटडाउन टाइ ताला रनाय जों खाना माने किसा सोर कखनो थुनाय माने आरनि न स्टाफ माने नुजारो ग्यामनि दंता माने बो बाथ्रा बे जगत संजांनि बागै एसे बकिरि जारि खारि दं ओमफ्राय बाहाय सामं खायदने बिनि गोबांमा बचाया खालाय दंखा बा गताला खालाय दंखा खोना मेबी सिनायदि gotala in the sense abo to songsoite joto bisibo rubber nani rubber bangani abo dilengi tongkha number 1 number 2 joto check dam je tak to wati jo check dam samnani regani hoite abo dilengi tongkha nge kobangma barbar even sini je udaipuro sini gumoti district ni mass gathering improve afro bubagra bono barbar chaito goi bono call khai malai fainani call khaija abo khud ani biskango se call khai haisi afro receive khaya tangai hindi afro bol call receive khaya bubagra bobai bini kono personal sak bini personal interest ni ti malanya thangmaniya bubagra entire gumoti district je sini borogrok ni je development ingyang tongmano dm by mari just discussion khaina mu songjang ma simese asuk baino bubagra ni bobaise call receive khaya aun por call block khaye na whatsapp call receive khaya na whatsapp reply khayo abo to sung nukha abo to sung jotoni public bo shikaise karon nor joton nukha waisa 6 me waisa 10 me waisa even mas khasini pore am tike bono mane bokono reply khaya so abone bani reason tamo hone se bubagra actually bini bangalore thangai bobai malana thamani afro bo bini sentry by malana rajagya sungbo kok kabama khana ka abo media sajan ni ko gya je dm azora bo bini kwarta tamo khaitong haito holiday bo jotono rights to enjoy khainani no kintu azora bo bubagra by bo afro malaya bini sentry no sawo ang malamia not even phone bo receive khaya apor to holiday we all agree sunday apro sunday ni bai bo rest night tomangka but at least bini quarter thangai ang tini an quarter maya phone tipan kok sakang kai khana sombar ba khana faidi office phai kok salane amti bo sai haisi abo se jot ni se harding mane haisi tini bubagra hai jaga wo tini jot ni bai sini Tipra sini face ngi toma jaga wo borok se tini bubagra borom ri hangkai nung ang jeng hai sadron to borono bobte nang haisi amai sing khana wo bini office staff rok bai bo ekdom rude behavior khaye file rok kagos potro khitamani ko bo sumuk khana haisi so amon baino amai vip dm no sing gumoti entire district sing dm nangya sini Tripura ni entire district se bono sing nangya haisi bono hoite snamar di amc ni director post bono snamdi amc ni je kono official staff khana diachi amon pore bosai mana haisi but abo khaine khaimano government of Tripura khaya hoite singwan sugo tabuk tumuno government of Tripura khaya hangkai government of Tripura orobo politics thna nai tong haisi joto jagano politics thma bengya politics is just a branch but people and society is forever haisi abo kaisa wan sugai government of Tripura wan sunang tong hambai